hello. Bon dia. Happy Saturday. Espero que todo tenha bom semana, whatever that means to you. Que você passou semana produktivo or not, whichever is fine. Basta não você enjoying ang vakantie. Espero que you are having a really good time. Whether si ita on staycation or a vacation abroad, whichever. Enjoy it. But teachers lang, may awa ko tingin mo sa kung sa get mo sa classrooms ready already. Espero ko tak basta ta purbano di spread out some of that work, but I don't think it's stressful. Pero ko basta enjoying mo sa vacation. Still, anto, awi no sabi kung sa papi di jelly, no sabi kung sa papi di going back to school, pa sobra ko mita sinti ko hobi biyaha. Nosta get excited with the vakantie, anto the weeks fly by, anto it's first day of school, anto we didn't talk about certain things, anto nos na pensa riva cierto kostang, anto eigenlijk nos no alaga e vrouw sa di algo hobi importante kung nos masara lagi sa di jele. Anto, yeah, ay nos we wapan tiki di essay, pa sobra ko ting parents na ko getting ready ka ba, ting parents ko ahay informasyon din yung teachers lang ka ba, forma pa komunika, anto you know, we might have different approaches as people. Teachers might have different approaches, pero the importante pa nos think about what we should be thinking about. I'm meeting these beautiful ladies in the house, and my friends, so I hope this is going to be a funny and fun episode. Pero may talaga nang introduce ng Miss Unjis and why they're here today. Pero may kuno sige, may karabisa danki na mi awesome sponsors, may karabisa danki na Total, La Roche-Posay, and Gain, who is a new sponsor. Yay! Yeah, so without further ado, we the beautiful ladies in the house introduce themselves. So we're gonna start with you, Michelle. Hi, Michelle. Hello. Bon dia. Dank je voor nos hours. Super excited to get into the topic. Ja, mijn naam is Michelle Avery, met een mama die mucha mulher de 5 anos, Demi Joy. E yeah, can't wait. Awesome. Anto, nos ting tambe. Atene, hello. Atene not new to Sincerely Carolina. Actually, no. You are not. Met een otra banda die Mike. Dus bij hebben we na, pero. Mag ik wel spotten? It's always good for a change of perspective. E sí, amita mama di 18. Yeah. No baby mas, nos tenho que começar a realizar isso aí. Mucho mais de 9 anos, Riverland, e me tem Jax, que está 6 anos. E yeah, me tá kinang pa sobra Carolina, basically, ons me coffee date, and kinami para haki in the just here we are. No, so I have conversations that we probably would have, pero kubasa todos escuchándonos. Sounds like fun. Yes. But to eso don't to tuning in. Then ang auto wala ki ang portalo na to by por follow the whole conversation. Do not worry. Por wake back riba e YouTube e Facebook di Cool FM e YouTube di Sincerely Carolina. Of si buta piso episode so nami hope interesante pero minutin tempo weekend ki. Do not worry. Por wake back anytime riba YouTube e Facebook e riba jamar sa po hanyele riba po favorite podcasting platform, whether it's Spotify or Apple Podcasts. So do not worry if you do not catch the whole thing. All right, so back to school. Ang tabita sinti ko turhen different approaches, which is obvious, right? No, sa diferente henang, so you might have different approaches to como te preparape sa aki. Yes, ita lo que ta si kunos tuta makes the world go around, right? Right? Exactly. But it's, you know, it's a bunch of little people because they're going to school, one teacher, could deal with a bunch of little people and they're adults. And I appreciate teacher this panapasensya at for real on a day-to-day basis. Das parang enjoy ng vacation. You right? Deserve it. Being fully energized. Many teachers, they're not just in class giving class, nanda echt go vooral ding mi experience ko juffrouw ko meeting. Shout out to juf Marcia. Echt the best teacher pas sobre ela go beyond just giving classes. Eta echt stima so mucho nang anto pa full order nan di school eta constant app wa kontaku mucho nang. Dus she's amazing. Dus is met echt apreciata met die hopi juffrouw nang of din ang trabaho ko na no the gist
only at school, it goes beyond school. Mita compartilhar opiniões e basically nanta duna parte di nang miss. Dus once nanta den classroom nanta nanta parte dus di mi também dus mita echt apreciar zij. Maar nanta waki met parte di familie eigenlijk dus kon nanta confia de je vrouw of meneer. Depende de que caso, pero Sì, so, viene visto, non ti induce bida, non ti tra metà dia. They deserve it. They Mita don't. spero non ti induce bida, ma so they deserve it. Right? Yeah, mita bisa, there are times onde ko mita rethink my life choices. Don't we all? As all of us do. And to mita wonder mane, could I have been a teacher? And to this me to pensa di quanto worlds but could deal with. And to, you know, y'all know me. Yeah. I probably could not have been a teacher. I mean, But I would need to teach adults, but already bisa ko miti ko deal ko lang. And that's it. No extra. actually, mita wako bota deal hope mong ko mucho na vora ora di bo camp ke ko True. Mita quiere eta jis Limited time and amount, you Sí, know? igual That's da- different. Sì, pues, a mí está a wakbo. Sí. Sí, portando con mucha, pero sí, Yeah. me está wakbo, botinha paciência e. Sí, y Pacience mita is wako mata keyword. deal ko bo sobrina Ashley dus I love it. Dus to be able to stories mita man heart emojis. True. If my boss is listening, I am not planning to quit to go be a teacher. That is not what I am saying. But I still would like to think kumita hope youngest. You know, I do think of the possibilities. Pero, ora ko mi pensa riba, lokal ko bas kami bisa, right? Bas ting hobi bong ervaring ko, school ko bas yun ata ding, ang the teachers lang ko nangahaya, ang to bita kere ko, meskos ko bas ting hobi parents ko, ting ervaring aki throughout the years, ko teachers lang ko ta make a difference in their life, right? Their life ko mga parents, their life di na you, ko ta hasi e proseso, ding mundo aki ko ta so fast paced, and everybody's busy, and everybody's trying to right make it work ta sila mas fácil but you also hear ko other people portanto ta satisfied kung teacher vooral si boting man yung voorbeeld yung teacher ko ta you know exceptional kiko ta ding bosa opinion the things ko sita ding bomang pa kasi you don't know the new teacher right but yung by hope ko ita as exceptional as the last one pero mita generally kere ku proceso your relationship no matter kung great personalidade sumes also has a lot to do with kiko parents to put in and to key communication y bond but tambe to build in that process right 100%, yes. kiko ta porta things that come to mind ko bosta pensa riba vooral ang escolar novo and you want to start with a bang and to book purba from the get-go basta yung bond also knowing your kids ko basta portating different personalities and to boting ko por explicasay tambe what they need in certain times como por communicate this in effective ways and to purba di crea also a space ko teachers sa sinti ko boso tambe to safe space to talk to if they have questions. First of all, ting hopi pergunta bahasi dus mita purbanda di dissect. I know, it's always loaded. Pero meeting ko awari ba shout out na je vrouw pero mitami ko bisa mitami mi favorite teachers ko ta je vrouw Kira Schatschal e je vrouw Raideling Odiber e aceite ko ku mino po bisa quadinanta miho pero diz ku den minha experiência ku UTA na by super bom dus nanta siya conhecer boyu amita kere também nang personality dus nanta meet each other there pero se mane etan nos ne fase ku eigenlijk nos tem ku mane grief ku nos tem ku laga e vrouw by anto by walking nos by kumisa kune e esse tá bom também pa nanta siya nos na último dia ko nanta siya nanta war informar kiko ta baita e paso anto ku kwaje vrouw na po expert of meneer na nos skol kuta mission siya tambe tabay e esse ka mane Miuchi Jax essa ka mete mane je vrouw Jazz anto botava full so na ta light up mete mane je vrouw Jazz no eta mane ai mami Ja, me quer também, des promê que bohinga boiu num escola botar se por research também, não? A mim vooral me toa que eu tô num curriculum, que eu tô num vision na escola. E research has also shown que nota
hoop je te keren, de school, kon je school te zitten rijden, de building, kikiko, pero it's actually the teachers, mayor dan tambe, dus kon hinka bota dingen educatie, community around it, that make a difference. Dus is iemand die parana in school, onder ons doen dan met daarbij, mayor dan hoop je involved, en dan met de wak, met de maak mee ko, familie aan die mee, konosin aan die mee, na yun aan school, dat they're not the parents now not ask committed ku local amit acostumbra DJ ando bota echt een big difference there met die experience die lo que bijvoorbeeld bota vista explicando bijvoorbeeld revolente bij een school anterior y me da comprender para via de COVID reasons nós não mag 31 parents não mag beyond the gates, right? Pero nunca me nota tem a comunicação que a frau para mim tende update sempre me tá essa depois que rapport bem cas que Kiko me por dele para next pero onde nós está agora aqui acaba nós têm pointers mané this and that então já but comes a work on it dus para no como tá para tempo pero tá como por já botar on the right path cá em vez de hora que ponto tá arriba papel correto sim. E ma mention algo importante, Misha, parent involvement, misa ki school, posso eu não trabalho, obviously, e mita sinti também que eta echt, mas um requisito, mita sinti que ribacaya mes, ora mita escuta outro parents não papia, parents não kuta druk, por exemplo. En daarmee te say, toevallig mijn geef je daarmee te bij school. Dus we say, she's a very busy person, pero verwachting kom mayor aan te involved, dat hoop ik duidelijk daarmee. En toch, if your kid is gonna go to that school, verwachting tak op de show up, ik op dat mane participate. I participate in different ways. Are but by volunteer you da school ko algo. Basta fe moet je na team projects dan ko go a little beyond mane school hours. En toch leesmoeder en zo bijvoorbeeld. Correct. En bij mij involved and to me sa ko ting mas school lang naruba ko ting programs like that pero ting hobby school lang ko no ting programs like that, right? E kiko te motivo, I'm not about to dissect that of what's imply ko misa kung pa fix that, I don't, but reality is ko botawak verschil si ding a bond ko to get created and to kung involved the parents that ding everyday decisions panang you pero tami kung escola tabay sigi evolve anto mita kere ko misha algo biso importante ta imitamente escuchele ting diferente factoren porque kung yan ta kisong school it might be proximity, right? It's cerca de mi casa of cerca de mi trabaho, which makes it easy for transportation purposes, by all means it's a valid reason. E otro porta ideology di school, right? Would be a religious, o naruba nos in school lang kuta religious, non-religious, anteriori bota siya based on that. Of pasobra, sa kita school ko, amabay, mi mayor abay, mi familia abay, right? Think different reasons pa kiko hen ta school of maneba bisa no school ta bonita ta nobo gebouw ta nobo it's in itself somehow for some people can man ko maneme it's a good school so de un gebouw nobo pero mi nota escucha suficiente ku even within no manena na ruba bijvoorbeeld maioria di skolan ta skolan di skolan jay batin DPS at jay batin outro stichting na manena SPCOA por exemplo e batin eso nang mas chiquito tambe pero mi nota escucha gente ta bisa mita kisa school aqui bambisa di skola mes paso berana ta skola in anting manena main curriculum pero cada school ng hoofd in een team to get to work on their actual programs. At também não escuto suficiente gente de bisa pensar, wow, mas sinta ko nang anto denge processo de schrijven muito, mas actually by has tour of aya para mim, mas tour para mim, haya sa com a escola to function, kiko ta ng values, liberdade, tanto nas whole regras, see if it matches my home values of what's use of personality because I also think that's very important, right? But yung you ko po recognize some type of personality and to bosa kaba ko ito ba clash ka skole pa sobra ko so personality and to skole it's not gonna work anto mita wonder si boss I think any idea why that might be ko hande nota maybe think that much about it about a little details lang ADM school manebo da bisa no by what vision and mission and to programs. Bosa sí, así na leo mi no llega pa by what mission and vision, dice pero eta bay mas tanto tambe onda bota biba, dus eta bay mane un automatis route qua school colokis e tambe
me tenho bisa lo que me tá encanta com uma comissão a pari escola tá bezig tá tem initiative de fazer garden tuin Sì, sì. bijvoorbeeld na Princesa Mari iemand bezema escucha minus a city mas I Sì, would ti un really love to know Na kuminselja, dus kumina bira mane voorbeeld pa man un proyecto grande. Ato wat in school the starting, which is really nice. sim Sim. não e mas então po des mane ora em barra meu me po des canabay ko nene tuin ando ako bonita to costa manito mane flora and fauna vibe mane é serene des esta mane Sì, allora dai, great plan echt focus ribe con eu Sì. sobre. Ti mucho they're not academically driven, mas ti Yes. tá Yes. creativo, ti tá ding planta mata, they're and we need them yeah, so and we need them. And you know, basta ti bisa na boting cozinha, boting ler, boting halbo negen, boting halbo timbre. yeah sure pero tanto cuenta lo que é individuo Sì. desearia for the rest Sì, ando boting ku mane sende emotorni de mucho tambe. Se tambe hobby importante, se hobby great Sì. ku skolan ta focus aworiba is ekoni. Ik ting mas component teórico como parent bo por visa a mi chiar pa mi youth exposed na the outdoors, right? Sì, Anto correct. ko eta comprende portare nota gusto mata. And that's okay too. Basta Pero me e concept de outdoors in nature tata mas tanto Montessori, Aha. pero na me te senti mas escola começa a reparar que that's the Ito route algo importante, sì. Yes. So it can be incorporated, right? Yes, me zet manang como voorbeeld tanto start small, mane Correcto. Dus ito ba Sì. it will bloom eventually. So, mi te pensa, ja, per ahora kita laat, obviously, tour inschrijven na pausa, etc. Sì. Pero these are things pa po think about, tanto even, en otra laat pa po sa kiko si bo skolta by hasi, right? Of si kiko bo skolta about. So, si bo YouTube yan un skol nobo or not, porta sinan ting website, misa ko na tour skol ting website, pero sinan ting website, check it out, En dan- reach out. Sem mi kena bisa na Aha. pudi kong mita sinti kumita basta lax ainda ta kunos ting app, classboard app, which in acaba promeko ba even think about something, acaba ba tayo for un relato Sì. up to Yes. date, so Update, sì, Eri buono di corretto. bai cansa io frau tampoco, mane mi da comprende mane bosa Porta nata. no chiar 30 mensajes de Sì. vakantie. Exactly, di differente Correcto. parents, differente personalities and characters. Ik wil zeggen, met haar hobby great, ja. Die moet bij een plezier, anto en je vrouw, dus naam, has je hobby duidelijk. Bozo mag trouwen, bozo groupchat, pero je vrouw no dat ade. Dus mayor mesra take the lead. Dus oké, se bozo tem pergunta, whatever, met haar geef door naar Marci, a cena. Dus is het dan met haar great, no? Sì, Dus sì. a trove non sabem back na kong involved mayor nan taco, dat algo hobby importante. Dus Sì. Iko vos como mayor na decidi ko esa algo que vos está chiar. Vos que vos está sinti ko toto mane un necesidad patini anto ko maioria klas tiene, seguramente. anto ko Sì, teacher Victor. doesn't have to be in it. I mean, Yeah, basta como mayor you can talk to each other, basta. Sí, dus Sim, por algo, se tem algo going on, então, dus, bota get up to date, porta malubida ko esse man que tem viring, muito na mesa vim piscina blau, nada começa a mandar reminder, oh, thank God, por mim como sai eficaz, right? No, go rush, Sim, a tu sim, cambia. Pues assim também, não também que muito riegas com pero mami, This was your responsibility. why am I different today com my other classmates? That is so funny. Sim. But it's important, right? Sim. So kiko ta kosan ko voorbeeld nan ko boso por experience boso mention ko boso tinha class important de informação e riba. Sim. Kiko ta information ko portavo so nani pensa veje ko bosta haya anto bosta pensa wow me ta spera maybe most schools do maybe not pero ko bosta spera que sakita standard ko tour school ta haya como informação. Como información, no sé, Het pero varia die lo cual, klas también, ajá, sí. pero lo cual gewoon in het algemeen, lo cual echt trekt me aan die school, aki man plezier ta kon anti un maatschappelijk werkzaam, no sé si es tour ting is No. die. Die school antigo share. Dus dan ting essay plus dan ting een very strict rule about eating healthy tambe. That's Dus it. I love it. ja. Was dat ja met een treat surprise day me ko so lunchbox, maar man de ko cornflakes gewoon in zo. Aha. Ik wou zeggen, Demi, dat is niet gezond, hè? Maar nee. Pero met hij is great, So yes. funny, Dus aha. het make en mayor nang aware tame e was indeed we can make better choices for our children. Dus is in te kono kuma echt gusta anto. Então, muito não tá pick up on it. Paso bem Yes. para Jax, não tá comer. Mas não é fruta bem, não é worry. Pero once ela bisa mami que kiwi, me também
Okay. Basta biya pa sa mga kumprele, kore pa ta kore bay. Ante no, je vrouw ta korte een maneira, dus ta wax je vrouw kom ta come, anto eta maneira assim naquela. Dus you know to suppose korte chiki, to suppose korte de mita, anto ko scoop it out. So that's okay. Assim na também uma maneira para como que obviously. E me gusta também com nanta echt promote para lezen boekje. Dus bij Aruba tem cultura que nanta echt para lezen boekje, anto nos nota lanta nos yo nanta pouco ta cena lezen boekje. Dus assim também motivar me cultura noite me ta lezen boekje para me que nos dormir. Dus assim também me erg gusta. Outra coisa que eu quero é também que bijvoorbeeld kikolo ta nice initiative para outra escola por hasita mane newsletter send out mane misako também per kwartaal is it? Kuno sa hay mane mopi ko buy online anto hay mane updates what's going on. Die full school. Sí, what's going on. E também torja luna maior por bem anti mane opening. Dus full mane meeting que escola riba plain anto não tá hasi mane oração anto portamos muito assim of ela ganha prêmio para adelante então você pode na show off ng medals or trophies na is it leuk dat echt maar jij kon dat look forward to então maior não por join work também dus is het leuk na canta dus is het também toch great because it gives a sense of community pa sobra I mean zit een basisschool bijvoorbeeld is je moet je ta start anto kedina nang pature says ay nanta says ay it's a for a child that is a huge chunk of their life basta I remember back then the money I want to grow up and now yes see I want to go back exactly adulting is not fun but anyways but it's necessary sí dus we keren alle nooit echt een community die op school kon involved in mijn nanta anto kon teachers nan kon dedicar nanta também it's not just teaching it's more than that. Sí. Sí, me queda importante. Y misa for a fact também ku misata mane un tiki timbia porta kailat anto me yona kapat mane mami no está lat me mane hold on bosa mane bosa belta pati shetori 45 que men aceita lat você tá promeco shetori 40 se você porta to serra va trempar all right bosa então me tá leuk ku mane asta nanto a mino tingo bisa okay bas kayo bo gente bang nos tingo vai não nada claro from the get go tam timbia hata so essa é a coisa que não sim na school, right? E não bem com ele, pero me te querer também it's a sense of que a pessoa não sente que não belong to this community, que não echt sente eta manena não quer que é malo. Você que me mas eu não quero offend my school, of my teacher, mom, basta. Ato bitahayan sa ita algo hobby bonito se bopa foster in a kid, right? Dor kun na nota mane nota kun nata sinti mal about it, pero nata aware kun mane isa kita evolve dus na kita inang bevor para po hunga unja 5 minutos promeco school com isa com ang friends. And it's probably sobre nanta sinti safe, nanta sinti que tá um lugar ko nang kiar bai, anto kun nanta contento pa bai. Anto yeah, é importante. Sí, right? I mean, sempre mabiso ko si mucho nang ta feel weird about a place or a person and to see a place at a school, you really need to take that serious because you spend a lot of time at school. So se mucho te sinti incomfortable paturi ora ni tur dia anto ko echt no kabay anto echt no te gusta eta kosan pa have a conversation anto portai tinta maken ko outro mucho nan de class of outro mucho nan de school pero portata e cultura di school of cultura di teacher e tambe correcto anto worry ba menciona algo assim como tá interessante vai mencionar personalities, right? Kids also have personalities. The whole spectrum. Sim, então me dá sinti como né tem hora nós pensa tem muito não só pensa que não supposed to just adapt to people então que não também tem personality então bara mas chiquito não tá ainda é também molding pero once como se vira tique mais grande na direita derde vai arriba it começa a vir mais clear. Então, zekermente que some personalities not necessarily ideal com outro, pero se você tem teacher que porta personality A e personality de mucha, não necessariamente é um ideal match, it still needs to work. Esse I will ku mitahay na se embrace their personality, there's no mister bisa nang ku na se act certain way, nanti ku siya kung nanta by work me. Dus essa é bonita com e frauta bem adinha agora, so essa conhecer muito não, mas com a me conhecer por ter outro muito que tá em question comigo, mas sim, me conhecer me full pero. Me não sabe com outro muito tá e
ora dynamics aí. Dus je vrouw tegen een solutie bijvoorbeeld, se tem algo passa, porta mio no awake maneira, nos meses escucha também perception de outro mucho, então para não talk through e aceita hopi nice para aku mene mio está hopi shy quieto e a umari para que começa a defender isso mesmo, né? Ora mucha bisa algo porta nota bully but eta bisa algo mini and você mane mucha kunanta nota gusta joke eta esse deco e eta bem com comebacks me mane girl feisty but I love it e toch mane e deswa nata sige papi mane nada passa that's great eta hopi gezond pero eta importante, right? Sim, mas eta botinho papi hopi kubo eu também. So tem momento não como te denhendo, então de me to condensar algo, então oh my god. I swear me not sim com aqui. Pero this is not me. Yeah, no sigo pero botigo admirar que tá para su mês também. Sim, pero no sigo ter rekening daarmee com nanta bezig tá como te bisa challenging of they're still growing. So nada bezig tá siando como para reagir, como tem momento não que tá situação não que tá isso mesmo eu não sei ainda, então é fazer de uma maneira não bom, sabe? Mas é importante para depois você hala atrás, papi como eu e você vai assim, não? Me quero bo voice bo mesmo, pero tem melhor maneira para fazer assim. Pero depende também quem tá considera é não bom. Dus dat dan betin biya bijvoorbeeld met our parents tamane forçando vai comida ando met our porta mio não tá muito comfortable. Sim, correto. Mas aí meetingo admito me tá se pero de bara botin colega boy mes mane feel safe com mane vai porta brasa of comida eta queda na je com eta. Me tá tinha safe não posso não só guardar botinho sim botinho bem do nenhum som botinho pero I'm to feel awkward doing that. So why am I doing this to my child? So Eta conosco assim along the way. Sim, dus é processo. Também eu quero mencionar, right? É teacher hobby viaja tá macnang may ding hobby diferente scenarios, dynamics que parents might not. Anto henda te cada hende, right? Mesmo se você bisa muito nata nan vai queda passa for a long time. I mean, nós como adults ainda tá passando por new situations que we need to figure out how to react to. Menos, pero kids are going through it constantly. Então, se esta parte de growth, tanto com nang maneira de bisa, não brain vai sim react, e momento e whatever comes, esta outra reaction. Anterior tá passa, então esse também por causa que para teacher, se esta marca reaction novo que porta você undesired reaction or whatever é por trigger então esta com batalha bespreekbaar because these are all people então teachers também porta tem na mesma norms and values que ko anang ta pensa ta mane basta beschof of kiko nanta pensa ta respectful behavior of kiko nanta pensa ta bong no bong so ora ko bata come into 30 children 20 something children cultura também de na mesma household e se ko nanta responsável de classe pero bem vou visitar pausa tem outro mucho around desportar outro mucho e outro teachers também passou para a mita escuta minha sobrinha por exemplo que tem teachers que não gosta ora que não tá na beurt para mane wake pausa anto tem teachers supervisor anto tem teachers que mane não echt não gosta ora teacher eta supervise playtime passou para que I guess a teacher eating mass rules about I don't know certain forms of play or whatever anto tours aqui não mucho também nós como adultos te compreender que looks right different personalities whatever pero mucho não te compreender se é também te going through with okay de com mi teacher ave portato de que mais mal base of mane de com a teacher tá grita assim na hopi of você de com mi teacher nobo portando a bem de teacher que não grita portanto tem other forms of chama atenção então portanto tem teacher nobo com sua forma de chama atenção de classe da system and then it's new portanto vai causa que eu também new reaction. So, hello, what is this? I don't know, right? So how do you like talk to that about that? Como se você não sabia que você não tomou queixa de portar teacher, portar não mesmo teacher, pero portar outro teacher ou algo? Não por te ainda não bate na palo. That is so nice. Sei que
mi chiquito ahora comienza a comunicar más, pero por mí muy grande, eta basta ya y también ahora me pondré refer bij naar school alweer. Boom. That's it. I'm gonna need more than boom para visa quando vai yendo, pero obviously boom is buscar más tactics para wak. Com ita bij uit sumes, en dan después bij worden met puntere oké, dus com quem bahong gawin, dan die na conversation ta flow e ora ik met escucha mane kiko ta going on e te ainda me pobisa dus ita bij yendo bom. Esse me tomar me com eu não de minha pareja. Não tô mais grande. Então, quando vai, bom. E você assim, nada. Sim, é nada, sabe? Você vai escolher mais assim, nada. Great. Vamos a quanto hora? Right. Suspicious. Should we be concerned? Pero sei por passa, right? Então, mita Harry pa sobra mita senti Ashley minha sobrinha tipo de you know her too. É tem personality que like I feel like she could make friends with a rock if she would have to. I used to think ami por hase say anto eri Ashley assim ami go no eigenlijk por hase say like I have boundaries but Ashley ta gewoon eta and I love that about you. So say no sa bira friends. Right? So mita to pishay temple anto Carolina I was on a mission. Such a nice girl. I was on a mission. We are going to be friends. Yes. Whether I like it or not, but I like it and I Thank love goodness. I mean, we're closing in on almost 2 decades, so I would hope so. We should celebrate soon. Pero basta patawa kasi ato das mitahaya ko no ko mitahaya ko oro un outro mocho minha sobrinha mais grande por exemplo ora toda bis wanneer ja dan je vrouw fresco met ko com super personality também tá hope mais gevoelig para portar mood swings and stuff like that, so it's not that I didn't take her serious but mita compreender que it might just be her perception and then we just talk about it. Maybe it's the delivery com a vrouw ta bisa importa a vrouw ta que me nema. Aha, correcto. Antori basta eta no ko mita tome menos serio pero nos para just talk a little bit about basta yeah different teachers vooral ora nanta by school grande, right? Switch hoy bia so ribot by mak me mane differente teachers anto de un dia by mak me differente mucho. De un dia anto portama ainda na iega de bombes anto si bota onde la sura nang. Ja, want by haya teacher di mainta, wasa? Pero anto you talk about it. Pero bijvoorbeeld als je dat bisa mi como ne haya un vrouw ta mane min of eta fresco of gasina met echt wonder sí but no me serio sí met the film and it would take a lot pa mane Cynthia sina about basa anto partata just bisa mi mane eta haya ko por example anto she would complain about certain teachers in playgrounds and not as su teachers pero eta haya ko certain teachers por example ta grita hopi sendo ko eno dat teachers ko portanto nunca eno dat un teacher ko echt grita hopi. Yeah. And then we talk about that, right? There are different ways of mane llamando atención, anto teen teachers ta of people who say ta un forma panang mane assert. I don't know. Mijn experience mi awak bijvoorbeeld mio chiquito, in de kleuters, dus moet je niet ta aan te bezig ta wak kon aan te reageren contra dus otro mucho na in ta gusta hunga in ese de coco tem outro mucho da tu me manente que bruto e outro não gusta bruto a mim um dia bruto não sim é tá facioso de enviar mita ora me manda me eu escolho mita mane mita espera você mane me não haya mane chamada ou algo sim e mita haya leuk bijvoorbeeld enviar ma by busca mio anto outro mucho bise algo anto me conhece mio lá mane bise algo back. Pero je vrouw dat in je vrouw pak je op, ponen tu dos delante otro y para talk it out. Dus maneira de combo no podemos muchas of llama cualquier gente así na y como te la que muchas siente anto mari para ko hasta comigo ese eta wa que se pasa era un poco no te ve así. Dus eta ta sempre sobre otro mucho así con él y también de maneira. Sí. Me te quiere eta wherever you go, seja na escola, trabalho, bota by gente com diferente caráter, tem bonota by gosta mesmo, tem bota by love, pero essa é parte great eigenlijk om te gaan com na escola mucha, maak me tu receber, pero essa cena também compartilhar com certa gente. Correto. Não te bisa com juffrouw que grita, ok, sigue grita, pero você por essa comunicar esse comigo, esse acaba um skill, ou na minha comunicar esse aqui com minha mama, então a mama também escolhe papi, você meu tá tem caráter assim, na porta no scream or você talk it out of tá mais suave.
Dus toen kon ik dan met een experience panang, om dan te develop skills samen met de haaien. Dus met de keren, it's not a good thing, but it helps them in the process of life. No, definitely. Sim, então, yeah, met de keren também door sempre me se senti open para maior, dan também por veel manier safe para por bijna je vrouw, papa, je connect, assim, ora kos no bij bom. No, sí, a mí sí te sentí very welcome to ora comigo puntra algo, anto je vrouw ta happy to explain whatever, dus Sí. I mean, no po bisa man experiência como que da man desaponta. E mi è molto importante, anto again, it's part of life. Maneva mencionar portanto tem coisas que tinha mais delivery, então personalities are different. Obviously, me deu work with Jaxi River, e tem complete different personalities, pero então bita work botame como to communicate com nang is different. But that's recognizing that. Atenea se chama, actually. So, me tocar Jax. Não, é super bom. Mas Jax com BMX. Ela começa com 2-3 anos. 3 anos, Então, me tocar e vídeo com esta bula, com os bais, durante o mês. Mas, Atenea com... Onde meu coração queda. Não, mas, sim, onde bahia é durf de hinka, Jax ding, é de porta. Aqui, bom, outra maneira, medo, então a bisa no me me quer se a minha de no don't instill fear. Então se mais o great. Se tá algo que me which voice de boa de minha cabeça sempre para mim ser com Demi, então deporte tá algo muito importante para mim boyu, é amazing, mas sim de cultura muito mais tá de deporte. Então tu cons com Demi tá, mas Demi quer ser algo me okay, no, don't instill fear, don't instill pressure, bosa, mané, disse me tá algo great como assim a divo, quero just dizer esse. Sobre admirar como Jax tá, even com River como tá lanta nang com e através com nang different personalities com River com Jax me tá lagi hasil que eta sinti, pero Kureven si me se motivated or kueta mas shy or laid back and say yeah, you need to check in more. Sí. Pero você say, right? Anto porta teachers também na fora na comissamento, porta na no conhecer muito nang ainda, anto me te sinti que tem hora agora você precisa say também, como por exemplo, maior também, okay, escolher novo, wapo vai bom ponto, anto aí aqui has bo best, anto ting so much pressure. See, anto ting ora mucho nang best looks different for different children, right? Definitely. Mucho su best portata nem gutin, pero outro mucho su best portata zes. Anto no te siso de ting pe vorbe rekenen que tá super bom, pero portata dental of it's at the other way around this time. Anto, and it's okay. And it's okay. Anto iri eta basta it's balancing that out. Anto me da pensa porta tambe maior no mesting miedo di maybe also have those conversations school teachers from the beginning. Of course teachers to wage punto na dia anterior que sei nang, pero portando tem vergonha bisa basta hey you just it's a hobby quieto and stuff. Just check in com ele, puntre se la compreende, você, puntre se eta cara aqui com nossa spraycava, algo assim, né? A David pensa there is so much strength in that, para sobre bonota vai guarda até hora que você tá todo um tempo, para mim com teacher sim, eu conhecer seu estudante não, sim eu conhecer tour estudante não, anto maneira para mencionar, porta by then e acaba bota ding reporta ding, anto porta ele bota have the first conversation, anto bota maneira no, para mim, eu is mister para check-in com ele mais. Você é quieto, verdade? Das bom, mas um dia about portar que tá hasi mané, malamucho forever, pero please check-in com ele. Então, those conversations maybe are important to be had too, right? This is what my child needs from you. Mané, met een voorbeeld Revlen drinta school ki aqui dus fresh, dus ela drinta de classroom onde tudo muito aan die kleuter te derde. Ta inangava. A combiba junto, right? Dus etta mané the odd one out. Ja. Dus aí vooral que tá shy. Dus met dat echt me dá tem medo de ir para lá dus pero outra vez se tá parte vida dus para com me dá once me conhecer teacher de me também okay dus eigenlijk me vai tranquilo e contento e eu Freud também eigenlijk tá super me aí que na Aruba dus também tá se queira assim tá e me será assim a conhecer muito não também dus é da também processo com dos tá em newbie pero me tenho que bisa com revelar na gewoon blossom dus me é echt keda namang di vrouw ku tamane
ito yung kuta mani encourage ng panang speak up, dus manita mas zelfvertrouwen. Dus maar para ku je vrouw aqui echt je dat probleem que sei. E me decidi também mané je vrouw não ao em dia of je vrouw não novo. Tamas mané der nan sobra tempo de mim nos tempo. Então tamas mané um hierarchy. Dus sim. a mim manda, botinho escuta local a mim bisa, pero agora aqui é tamas mané linha. Dus everyone is on the same line. And dus je me da high agree. Sobra I'm so against that. Sim, e bijvoorbeeld zit in algo going on, je vrouw te punter é su banda para mim, antes I get from there to dissect kiko ta, onda lo que me se pack up, vamos poner assim, né? Dura muito no respeito, right? Quando tá metendo mesmo emotions e quando tá metendo opinions, anto whether they're right or not, to say even not a point, but they might have basta opinion anto insights ku tá valuable para teachers nang pa sinanang por basta adjustments ku tá necessário para elas of escolar of pa dynamics ku tá at play in the classroom, outside of the classroom. Das me te quere inderdaad me chama também tawa que sei e me te quere também ku basta positive di cosa maneira social media and stuff like that tá ku teachers ang formação é uma forma muito fácil para também stay up to date and to learn new things and to mita wake teachers sang kuta spend time online and teacher pages or whatever dan nata generally share course nang di ba ni otro teachers nang di local of a fo da support outro sim. E assim na nanta sim também ba ni oh wow mi nunca na pensa di pack up uma situação assim na to I don't know for that teacher it seemed to work, let me try it out and they do and maybe it works. Portanto, da work in context, but if I couldn't durf un tiki mas di sali di basta this is how we do it and to amita manda whatever e bang try out trends or whatever basta assumi bijvoorbeeld si tu teachers na di tal school sinta junto bijvoorbeeld jasabra basta mane borrach or whatever just take time and to talk about porta caso que passa dentro é classe portanto não por ti mane opinião com porta por by outro of outro perspective des porta aceita também tá falta algo community for sure e aceita algo tem escola não tinele e tem escola não não tinele tem escola não tinele de informal way and tem escola não tinele acht informal ways último presentation que nós tem para teachers de fundação shout out to you Frau Rolin que tá dentro vestir ela menciona isso como voorbeeld que not enough schools tem momento nang onde que porta se assim também bambisa grupo de vrouwen bambisa toer is as klasse staan ze dus coach kita porta passer vrouwen die 50 coisas for teachers die 50 coisas man sinta junto essa situação como está going through bosa makme algo similar então even if they didn't sinta junto com cada de nang knowledge vai dando uma oportunidade para work coisas de diferente perspectiva. Então, tem uma actual maneira como fazer isso aqui, e tem pointers online. É echt resource que portanto não está não make enough use of. A maioria de nós está sendo nos social bubbles, right? Nós tem either nos friends group chat, então but a throw situation in there, então nós está comendo assim about the course que me tem hobby fastidioso, yara então but then again we're not there to monitor passar cultura, bem é parte correto. Pero e benefit que botini se botar colega de mesmo escola tá é sei que eu vou portar se tem mais contexto de situação que está going on aí dentro então me também pensa que props to the schools that do that already and que maybe é algo que me se vai incorporated mais basta como parte de trabalho de hora de trabalho mesmo basta que botin those moments para check in então see what's up, right? Se tem algo que você quer bespreek com o colega, não que você não por sair fora, você não sabe como pagar ainda, ou it's new to you too, because you know some situations might be new to them as well. Men ik dat lot great when is tour school of not school actually work whatever workplace ko orbo login pa vai traha di mane emojis and the woman is como the feeling ave panansa and at the end of the day atrobe panan por ti mane panabawak es lo da awesome ding
elas ko mita do na teens lang extracurricular class ko tava ne yama wiba ne kanto bota focus riba mane hoy mai nós tinha emojis ne anto pakata hostek mita siele at the beginning of a hostek at the end of the hostek so bibi ham shang also teenagers, right? So we have to start ko mane ekara mane lame mane everything's lame, right? Anto después at the end tanto mane portanto yung tiki mas emotion and sometimes yung topic tatong tiki heftig in some way portanto sinti in their feels. It's the energy tambe. Dus depende king tapapian de ori. Yes. Bobo either boost someone up or drain them and yes. Pero it's very important. Pa sobre riba ta walk tami. If there is a shift, kermen algo happen and that is good. Basta exactly. Even sinante in their feels afterwards, yoro mita si assignments ko lang pa mani siya bisa sorry from an I perspective, which is really hard. So that mani siya bisa sorry pa so balagami sinti that's wrong. I'm dancing with it. So basta practice it. Ato for some of them ito ba super smooth and for some of them it's really hard to say sorry, sing ko pa ta other cause. I'm very important they might feel a little like irritated towards the end, but that's good too. So ma-push mo to think about something, right? Basta light. See? All right. So flash questions. Pero si bozo ting algo ko bozo por bisa mayor ng hebsa, ahora kino sa mane kasi 12 mga we, 12 mga. Sí. 3 simang. Sí. Away di school comienza, dus portating hen sonon ko tamane super trempang sempre hasi full shopping kaban full preparations ibating mayoron ko mane aki 2 semanas tabi probably comienza ko say which is also fine, whatever works for you and your family. Kiko ta pari tips ang ko boso bisa nang beyond mane shopping and si boso din tips for that too. Kiko ta tips ko boso por bisa nang pa basta ta prepared for this new school year. Well, mi usa kleuter, dus hoop ik me nog dingen compra, just maar tas e lunchbox. Pero se me sabai back ding mi tempo, mi lo visa mane compra konang hoop leuk. Okay. Dus ita mane motivabo ta me bosa mi ti mane penang hoop leuk, mo tabai usa, na mi write, hasi mas nice, mi notities nang mi lo konseja gente tambe buki pa lesa, pa bo just mane dive into your imaginary world. To hoop importante. Yeah, that's those things, I guess. Basically, de mi caso ta ku eu mo tabay shopper ko so oma, na tabay afo. Dus si tabay ta nang vakansie. Dus tabay get pa kisu ko nang i mi hamber tambe ta awet mi sa bases, dus awet tambe ta no mucho cos tampoco para e ko nang leuk mane lunchbox e task kits. Sí. Pero nada mane extravagante, dus the basics. Sí, men det kan jo mantenere hoop leuk pa bo jo tame ko. Det na skal tin so pen leuk, tin so agenda. Pami, lo que ta mas preparation pami ta el lunchbox kiko ta bay ading. Dus okay, así el leuk fruta nang como ta corta e broodje of whatever. Sí, correcto. And on the more like emotional or mental side, por tato pa parents tama, right? Kiko ta ko sang ko boso bisa nang maybe as you start preparing pa a school year, but also for the new school year, kiko ta ko sang ko boso bisa de importante pa ta preparape of I don't know, maybe pick up something new. You mentioned reading, so picking up like a new habit. Ja, bijvoorbeeld Duolingo ta super awesome app at download sinata Ariba app, Ariba tablet, might as well ta busy on that. Mi eu tinha mesmo kita busy com alemão, das German. Oh, really? Yes. Oh, wow. Ela mandou-me algo, message, and também mane kiko kita. Ora vai translate. Mi tiene by the way kinang. I will be your best friend forever and ever. I will never forget you. Oh my God. I'm not gonna cry. In German. That is so cute. I need to figure out how to say this. Ita bisami ko mane. She's gonna. If you're listening right now, River, my mommy tabay korda a word for bread. Masinya si monkey, pero coffee ta cafe. If I'm not mistaken. Very important. Pero siya, ito man ito like so to have that kind of conversation tayo man new language ko Yes. like ito pone amit ambi pensa mas.
Ora Demi começa a ler essa me dá Jack sa gusto do Lingo app door di owl. Ito mo select this pero no tayo kya. Pues Yeah. ito un poco ito siya. Sì. No, a me che è importante ja, esta vakantie enjoy, pero também tá toch actief ding bo academics durante vakantie, certa maneira, bo baila mais, wega de palavra of algo que eta assim algo e nota maneira interdir riba tablet. Sim, dan kan we say beach essential. Interdir riba tablet. Sim. Ito kung mani cleansing and vitamin D ko tayo di solo. Sim, of bij arikok, Sim, de nature. mata na, That's very. you know, toch queda maneira actief para queda assim com a novo e algo comida também muito importante comida assim todo dia comigo tá à noite e tem sua maneira peluche com chama Stitch então me tá papi com Stitch então por mim que vai dormir é Stitch você me tô muito proud com Demi a assim tal coisa eu vou poder high five maneira assim se dia não vai bom com então fastidioso entre dia toch maneira para bisa algo positivo por mim que vai dormir assim me tá muito importante e também, my biggest fear as a parent, assim, dia, me hai chamada para a escola, Demi, a bully, muita, me maneira, todo dia, me dá papi, para mim, me drop, Demi, corta, leuk, corta, tu riene, tá friends, papi, leuk, se não gosta algo, vai na juffrouw, me tem fear, que é, maneira, bully, hende, então, maneira, me não sabe como me dá carga, é fear, é assim, erg, pero, dus, Pati hoop ik op je naam. Yes, and that is a good kom proud fear. met dat die naam. Iets die kora bisa I love you. Brasa naam. Sim, ito everyday Kon het ook hobby important. Je moet je erbij pari dias sem um brasa de maior, you know, like. E door die fast-paced life que nós temos, não? Sim, like everything is on schedule. Bam, pura, let's do the, what's that? Pero hog echt, ito you release some happy hormones this Yes, very nice. right before they go into yes. Para mucho y para mí también como parents. Sí. Y lo que vos mention the nature, te malisa algo. Let's raise children who can name plants and animals, not celebrities and brands. Yes. Esse também me tahaya. Dus em vez de não fill up com informação que tá nonsense, não pode sim não bari mata não kuting com benefits of curatives, you know. Sim, pois a dia maneira Sa relatama basta bo environment, Sim. manin na Aruba basta. Recema vai merca, me tot grupo de mucha e nasa tour brands que nunca me idi tendo de dia, nasa de dia quando me oh my And they're God. proud of it. Yes, and then TikTok tem como hobby mas TikTok tá bom, tem sentido, orbo que é um recipe, bota look it up, the hashtag, pero e a mim não tem Google mas me por isso, então maneira TikTok it. TikTok. pero no queda scroll, basta Não, show exactly me dá echt usar para informação que se não das hobby é não para mal de TikTok, pero tem seu benefício não. Yes. Se bobo para usar hobby consciente. Yes. Ladies, thank you so much for this conversation. Aí que tempo? Sim. Não vai muito ligeiro. Ou não gosta bem después? Ay, no. Mita quiere si mi por recap, coisa ko pa sa 13 dilante ta ko. So it's always a grateful na amazing teachers lang out there. Shout out to you, Frau Rachel Tambo. Deve ko bailas. Sim, do Aha. Mita quiere say ta algo inderdaad hoop importante. Mita quiere ko for a very long time, that Sinti when I had that tiki disappointed thing teachers. With the Sinti, there is like a new wave coming in. Ko hena to hope content ko nang. So for those, keep it up. See, Anto, please. see, We appreciate you. See, we Yes. appreciate you. We see you, right? Mita kere tame ko sung sa tres lang to importante tama incorporating learning ding everyday life. Mita kere ko say tame por you na mucho nang Sinti positive about school, right? Si bota trahong kultura ko learning ta cool and fun. Say the attitude ko na by take to words spaces. No kaya burden. Yes, basta? School ta laugh of basta? School is cool. Yes, so mita kere essay tame ta un good thing ko parents por take into account. Ibig bisa parents tame if you heard something ko in some way apone bo pensa mane amin to sina. It's not that there's a right or wrong way to be or to act or to do, but we can always learn and make better choices. Dus si portavo ta super druk aan to give your child that hug maybe. See if this new school year it is something ko bo sa tour por incorporate as a new thing. Portavo
basta po incorporate language learning apps, basta of incorporate nighttime reading. Ting hopi ko sang kunos por hasi i miti ko bisa si bisa pragusa orong aya escolar novo ta começar pa mucha esse também é su start tem aya novo, right? Pa nós bibihasa January como adulto pero pa night é momento A. When a blank slate ko. Yes. So use that as parents too, but create new habits and to basta positive habits and to create basta new cultures ding basta família Yes. basta Ni kira basta environment. tambe ko I apologize si ma offend someone in some way with You my are fine. opinions. Pero yeah, about the delivery I will apologize pero lo que mabisa I stand Yes. behind it. Basta trobe amisa kung amita dil kumiyo na. I carry them and I live with them 24/7 so pero I would love to hear man yung feedback si yung hinating pagkikos pabisa nos po talk it through. I love man Of having course. those kind of conversations. Pa-important Sincerely, yung otro perspective. En vez de manet iman yung after meeting patur teachers, yung after meeting patur parents. Lovely. Hey, sincerely, Carolina is here to disrupt the status quo a little bit. Pero sí, no está haciendo los best, but they're respectful in the delivery. Thank you so much, Anto. I hope to have both of you at some other time in the future. Anto, paturhin ko tunin. I appreciate you for tuning Shout out to in. George, all the way from London. Thank you. Shout out to, I don't know, but everyone. Also, Shout out to Davey. we love you guys. All right. So this was a fun episode. May grabe sa danki nami. Awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Tanto, hope biharo no sta pensa riba back to school, no sta pensa the academic perspective. But it's a moment of reflection for parents too. Dus may pensa luto leuk magkaroon environment of that as well. May tabaiting some back to school episodes with teachers as well. Masting Augustus, so be pending for those. Also for advanced education. Pasobra may pensa biharo no pensa back to school, no pensa riba mucho chiquito so, but advanced school is also important and requires some preparation as well. All right, I will see you again next week. Danki umbiama sa Total La Rush. Again, thank you so much. Anto, stay tuned. Was on Jesus thing si maong artista coming up. And yes. All right. Find us on YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, whatever you listen to. Thanks so much. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every